Nshuti bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi nizere ko muri amahoro. Reka mbagezeho uko Prince Kid yafatiwe muri Amerika. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wahamijwe n'ubutabera bw'u Rwanda ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamibiri rishingiye ku gitsina yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa y'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika ICE avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi ku wa gatatu Werurwe 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'Ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku wa 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'urwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhanisha ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomo ry'urubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko ntawari mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanisha igifungo cy'imyaka 16. Icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho n'inkiko, igihano cyaragabanyijwe kigirwa imyaka 5 n'izahabu ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu Gushyingo 2023 amakuru yahawe na Maître Nyembo Emeline wunganiraga uyu mugabo mu bijyanye n'amategeko yavuze ko batigeze bajurira icyemezo cy'urukiko. Ibyaha Prince Kid akurikiranweho bishingiye ku ihohoterwa bivuga ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda yamaze igihe kinini ategura binyuze mu kigo cye Rwanda Inspiration Backup. Ngayo nguko mukomeze mukurikire